Kurdê başûr pir bad xwe. Yekî însan vadixe û zan heş sêriname. Serxweş ji bo mesela birazin xwe serxweş dike. Min dîtin yani. Her dakika serxweş. Yek mesûliyek li vir bû, nizam nêrê dî çû belkî li vir mir nêrê dî çû. Bi baharînê min. Ewel derkete vir heştî û heşta derkete vir me ev kirin. Yekî kur jî pêre û hev jî mirin. Hadi jî mirin. Bi baharînê mirin. Gazava xwe parçe kir. Dekakê bê arakî nika bulma. Paşê cigera xwe nema, gazava xwe ne. 13 salên navra nas kirine, here binêre dest ser masê were şişê wîskî dijî. Beh, dakika. Ji bo çi ye? Mesela giranın ya, mecliyek diyor, ya ne kadar ser mesela sekirine, kim herkesin, ha heydi. Derkın har kaydara. Yani serhoş durunca mesela drabın, hep serüki kaydara. Mesut Garzali'nin de otel meridyen bu, ne kadar aldığı kabinere ya, bir dünya kadar ya. Ya filmi Avrupa, ya bakar. Yani serükiye zahmet ya. İnsanı serüki, şine yani, dijitalin zaten, سرمایه داره من اینکه دقیق تعامل کنه. işte havra hane جوی به نکره تعامل بکنه دقیق بد کنه. دقیق dünya که حیالی چهتن انتشار. جوی به حالی و هاج قطنه حال اول سر به سرکی چه. بحثا کردن باشور دکه بگشتی نناوده. ev داخویانی دما کل لشامی بو. salên notî binirin destpêka salên notî not û sisê, not û çar yanî duê qûnaqa hanê de ye. Behsa serkirdeya Başûrê Kurdistanê dikin ku hemû serxweş in, hemû Iraqê vedixwin, hemû wîskî vedixwin, kezeva xwe xerakirine, ê saxlem apoyê. ê ku bixwaze apo nas bike bere herê pirtûka Necdet Bildan bixwîne. Jin di nava PKK de. ê ku bixwaze apo nas bike bere herê pirtûka Murad Dagdelen Qîrîn bixwiye. Bi zimanê Tirkî dikare wergerîne jî. Eger bixwaze bi Tirkî nizanibe dikare wergerîne Erebî, dikare wergerîne Kurdî. Murad Dagdelen jî ew jî yek ji kadroyên pêş ên PKK û ê di nava PKK de emrê xwe qedandiye û dîtiye apo jî şer qûnaxên zindana hema yanî çi astên PKK hebe jiyayî. Di wê pirtûka hanê de ê ku bixwîne tevlî ku bi şêweyekî edebî hatiye nivîsandin lê ê xwendevan wê baş nas bike mebest û meqseda Birêz Murad kî ye? Kî ev ê ku yanî hema ku bibîne kadrokî xweşik jin wê nêzîkî xwe bike hevalê wê hezkiriyê wê dûr bike wê bişîne deverekî ka tê di were kuştin û ev jina hanê wê lê cemê bibîne. Çîroka Hamilî Yıldırım jî û Ayten Yıldırım me berê behsa bê mesela bideha mijarên wilo ev serokê newewî û jiyan bê ev çi jî yanî jiyana Kurda ku nemeşe eger evê hanê ku ji xwe re li hereketa wî binerin rewşa wî binerin yanî wekî serxweşa diaxive. Niha yek Iraqê vexwe wîskî vexwe ji bo yanî ji bo bibû wekî te serokê birêz. Niha tu vexwe tê bibû wekî kî? Ma tu berê ne li ser hebe. Kadrokî jinî Bakurî ku dev ji PKK berdaye ji mir behs kir ew ji mir yanî behsa tecrübeya xwe wilo got ku apo hema di nava PKK de bibîne di kadro ji hev hez dikin. Jin keç û xurt pê bihese û keç xweşik bijî berçav be wê her were wê mesele axive û hezkirina serokatiyê û onderlîk û hezkirina pûç û vala û ew ê têkilî di navbera wan de xerab bike. Bi ser ket baş e, bi ser nedket carna ev
کادرا جن جمر دبیجارنا آبو بدستی خوا لکادروی جن دخست اگر بحثیا اگر ناز بکرا کو هینا حسکرنا کسکی دن ددليوي دحي قبول نذكر حمو جنين بكيكي قالك جا أبو حسبك تشيناب رابن جهرنجي ج حوالك يخوا يانجي تشيروك كي حسكرني بري تبدي بونا بكيكي هبه حسكرن حمول جم أبو راد وسته ميرين الدنيا إذا حمول جم أبو راد وسته حمو جنين دناوا بكيكي قالك تنيجا أبو حسبك وكيدن حسكرن تنه اگر ناز بکرا اف کادرویا هانه مالین سروکاتیه و ویلین سروکاتیه ایکو لشامی تیده دجیه اگر اپو پی بحثیه اف کچا هانه اف کادرویا هانه هینا دلی ویب سروی خورتی هان رهیه یعنی جی حتی سر آستا تنی هست بیانی بیتی کلی اپو ده جیده يعني مداخلة ذكر وبشيوية كي هوبانا الكادروي جن دخست بدستي خو الكادروي جن دخست اوي كود بي جيان بي سروك نابو وسروكاتي مرزگار كر لا خليس سروك لسري تبوي سروك تا چرزگار كري سروك تا كري كولا تكري آلا وكي ارزان جبو پروپاگاندا یا ریخستنه چی تا آزاد كري چی تا رزگار كري سروكي تا نووي نها ام استنفد گرم قاشو ده تجرید دیه از مجبورم و گرم ارشیفا آپو یکو بری چند سالا داخویانی در دخست یعنی موی فهم کر جده 1010 ده موی ناس کر موی فهم کر آپو چیه دمات فروکی ده بو کو جنیروبی وی آنین ترکیه شکینیا وی آنین ترکیه و بيشبري محكمة الهمبري محكمة شي ما ناسكر بشمال بشرز لأرشيفا وقريام أرشيفين يعني إيه محكمة إيه قالك داخيانيين آبو من قالك تشديدا ما بري نتزاني يعني أز بخوال لخوا وقريام يو أم تشي فقيري عاقل بون أم تشولو لقوري هستي خوا دتشون یا ویا چابه بالسروق برتوكي ويجي خوندنا أنا كسولو مقاسمة برتوكي وي نخوندنا برتوكي وي إيه بري دماس آبوچي بو نب خير ونب أعلى أو روجعاني ودما مدفش بككيشي بردا برتوكي خوندية أد زانم شمال دماس ويرخنت كم أد زانم سر آستا ويتكن فيلزوفي چه حالي چه ليكولينيركي ج آستا هري نزم بجي يعني جي چيتر همو برتوكي بيجي درن هما كوبي بيست جو كابش كي دري آنيه كوميتاك لازمه كو ام برتوكي ليفه گرن كو آپوش وي دري برهف كريو كريه برتوكو ناوي خداني سري بريجي اب مالبو برتوكين ريا رزگاريا كردستان برتوكي كو مقالين حواليوي چند چاپا یکمین دومین سیمین جوشان سرقبون پشت را آپو ناوی خدانی سری عبلا را وجلا نكر آخوة كر ملكي إخوة في منطقة هاني يعني آپو تشتا ذكر إخوة نها قاشود تجريد دي كهالا بنرن آپو بري 30 سالي چوابو ام وگرم بچك ولو 30 سال بريج ووغ آپو چي دما كو از دا آخذ يعني هنجي برش بلغة حزدكن دما مراد كراي لاند اخذ ابوچي دشنجر بيجن كابل جيتا دما جمعه دا اخذ بيجن كابل بلغاج جبر برسي خد خوازن ولو هنجي ولو اف هشمنديا بلغه بوينه ودي كومنت الجمال خرطج مجيد خوازن خمناك سر چابا امين ها هرن مها حزيراني 1904 سرخابون ده سرخابوني ده آپو چید بیجه فرمو تماشک
ودید بزمان ترکی روژاوا پککی ده ماه حزیران 1994 ده هندره سرخابونه ده روشنامه ناوندی آپککی ابو بحثا که دجمن ده چنبری ده و آرگکه دبه آرتش اردولشمه دبه و آپوشی بحثا اندرلیک و پرنسیبین اندرلیک و راستی و بنگهین اندرلیک دوار پراکتیکه ده کاشنه بوی منطقه هانه ده مدید ده نوتو چارا ده بحثا اندرلیک مدید اندرلیک ده هندره فروکه ده چبو اندرلیک اکو آپو بحث ده که لگوری ماده یا 125 قانون ترکات محکمه کرن اوی خواست او و پارێزەری وی خۆست نا لەگۆری مادەیە 168 کە وەکی سەرۆکێکی چەتە وەکی سەرۆکی جەماعەتێکی چەتە و چەکدار وەرە محکەمەکردن ئەڤ ڕاستیە ئۆندەرلیکە ئۆندەرلیکە ئاپۆ و مە پێ گێژ کردبوو پرەنسیب و ئەساس و بنگەهێن ئۆندەرلیک و سەرۆکاتیە دوارێ پراکتیکێ دە ئەوا ده دوزا وی لهمبری محکمه لحفکرنا وی و پارێزەری وی کو ئاپۆ دخواز لگوری ماده 168 وەرە محکمه کرن لێ دۆزگەر وی لگوری ماده 125 محکمه کرد ئەڤ ڕاستیە ئاپۆ بوو وێ چاغێ ji bo win apۆyê xwe wê çaxê nas bikin da win apۆyê xwe ê niha nas bikin bê çi serokê bê çi serokekî newewî û çi qirasekî zilamayî kala bi zimanê erebî çi heye ji bo Rojavayê Kurdistanê binerin ku di havîna 1994 di kovara dengê Kurdistan ku min bi destê xwe li nav xelkê bela dikir yanî wê çaxê ez jî apoçî bûm mixabin me jî van tiştê han bawer dikir berî 30 salî min jî van tiştê han bawer dikir û ed di nava xebata PKK de van kovar û rojnameyên PKK li Rojavayê Kurdistanê belav dikir ez niha lê vedigerim ji tîvê Emrê Hanê el apô dinerin el xwe dinerim em li halê xwe dinerin bê em çi reben bûn bê em çi wilo zû dihatin xapandin xapû em xapand pir hindikê em navî bikin xapû yanî serokê birêz û devgirêz pir hindikê em navî wî bikin xapû temaşekin were birêz Cemal jî temaşekê bê serokê wî newewî di 95 de di 94 de havîna 94 çi sozî dida gelê Kurd ev kovara dengê Kurdistanê ku PKK li Rojavayê Kurdistanê û Sûriye û Lubnanê çap dikir û belav dikir helbet dibin çavdêriya rejîma Sûrî rejîma Baş a Hevdesed ev hejmara 21 havîna 1994 wê çaxê apô li Şamê bû ke hala di hindirê vê kovarê de em binerin bê rojava apô mejiyê apô axaftinê wî çi bûn çi digotin li ser bergê wê bi zimanê erebî hatiye nivîsandin wekî manşeta sereke em ê sala 1994 bikin yan jî sala 1994 ew bibe sala rizgariya Kurdistanê bi vî rengî bi vê meعنê bi vî wateyî ev manşeta sereke li ser bergê kovarê serokê newewî birêz bi qelafetê xwe bi kenê xwe di vê kovarê de nivîsek wî hatî belavkirin tê de dibêje partiya me di derbasbûna sala xwe ya 16 de îdî
نیشانên serkeftina dawî di asoyan de xuya dikin. Sala 1994 apo behsa nîşanên serkeftina dawî dike. Dîsa serokê birêz devgirêz bi rûyê xwe ken bi gewdê xwe, bi zikê xwe, bi rûniştina xwe ya li ser koltiqê li Şamê dikene û dayîkê Kurda wê çaxê digiriyan, dayîkê şehîda. Di vê kovarê de dengê Kurdistan nivîsekî wî din heye, çi dibêje bere Bakurî guhdar bikin. Dibêje xebata me ya siyasî û çekdarî aniha ew ê bibe garantiya tekez ji bo avakirina dewletekî serbixwe. Apo maşallah ji Xwedê re wê di 1994 de van gotina digot, van soza dida, niha ji ber ku em nizanin qaşo di tecrîdê de ye, em dizanin çi dibêje yanî netewa demokratîk û komara demokratîk û dewleta Kurda serbixwe tiştekî şûndemayî ye. Apo berî 30 sala ev mal bû û niha jî ev mal e. Mijwer wergeran jî ji bo ku yanî û naz bikin ew manşêt çine sala 1994 wê bibe sala rizgariya Kurdistanê derew. Em niha di 2024 de ne kes nayê hesab ji apo naxwaze ser van daxuyaniyê hane van sozê hane ku bi hezara keç û xurt ji bo pêkanîna van sozê hane hatin kuştin, jiyana xwe ji dest dan, şehîd ketin. Dîsa dibêje em 16mîn salvegera rêxistina me partiya me îşaretên serkeftina dawî xuya dikin. İşaret xuya dikin. Piştî wê di daxuyaniyekî din jî di behsa sozên serkeftinê û sozên dewletbûyînê û behsa xebata siyasî û xebata eskerî û behsa dewletbûyînê dikin. Ne behsa komara demokratîk û neteweya demokratîk û demokratîk cumhuriyetê û demokratîk millet û nizanim çîrok mîrokê niha. We dît apo wê çaxê çawa zarokê Kurda, keç û xortê Kurda dişand mirinê bi armanca ji bo Kurd û Kurdistanê. Niha dîsa PKK ji aliyê stratejî dibêje komara demokratîk lêdistran û dengbêjat û çîrok mîrokê helbestê dîno û stranê koma berxwedan û zarokê xelkê bişînin nava çepera û nava mewziya werin kuştin û hayê kesî ji wan tune. Çî ne çî wela ji bo Kurdistana serbixwe û azad û ji bo rizgariya fîzîkî, azadiya fîzîkî a serokê birêz. Ev xapandina hane yanî çi qeyse ew keça hanê behs dikir eger dar bibin pênûs, eger pel bibin lênûs, eger derya bibe avanûs em rastiya serok nikarin îfade bikin, rast dibêje. Lê rastiya serok a nepenî, rastiya serok a wendayî, rastiya serok a ku zerar û ziyanê ku gihandiye civaka Kurd bi sedê sala Kurcê xelas nabin. Ev rastî. Ne ku tiştekî ku nayê fêmkirin, ne baş tê fêmkirin. Lê ê ku xwe dixapînin, bixabin pirin û kerîne. Kamê çawa yanî van kesê han piçekî wilo pirsa di mejiyê wan de bilivînin. Piçek dilive yanî rêxistina PKK ev vîdyoyê hanê dişopînin. Kadroyê PKK ê payebilind dişopînin. PKK haziriya hinek plana dike.
پلانا نتنی لهمبریمه لهمبری gelek hesa. Ev planê hanê li gorî me û li gorî gelek hesa û li gorî desthilatdariyên peywendîdarê ê li Ewropa îdî eşkere bîye. Yani ez vêya garantî ji Birêz Cemîl Bayîk re dibêjim yani. Ev planê ku hazir dike û perspektîv û qerarê ku şandî ji rêveberiya PKK'ya Ewropa ev hemû îdî tewşin eşkere bûne yani. Ez ê di demê pêş di van meselêhan bi zelalî bi zimanê Kurdî bi zimanê Erebî eşkere bikim. Mere bêhna